Ja sam Dunja Mlakar, a uzgajivačnica je da je Ilirija. I svi me pitaju, puno ljudi po svijetu me pitaju šta je to Ilirija, gdje je, onda sam jako sretna i objašnjavam im da je to dio Hrvatske. Zašto šnaucar? Ne znam zapravo zašto šnaucar. Šnaucar prvi, veliki, je došao u kuću 1980. Kao dijete željela sam psa i nisu mi dozvolili. I kad smo se oženili, onda mi je muž kupio psa. Gospođa kod koje sam ja kupila prvu crnu šnaucericu u Njemačkoj, zvala se Lucy Eisele, nije živa. Ja sam od nje strašno puno naučila. To svi znaju Miru Popović, ona mi je jako puno pomogla, jer ona je, mislim, bila jednostavno prirodno talentirana, ne samo za šnaucere, nego za puno pasmina. Ja sam imala jednu fiksaciju sa šnaucerima, pošto je to njemačka pasmina, da se dokažem u Njemačkoj. I dosta godina je prošlo dok sam se uspjela nametnuti, ali sam doživjela prije nekih 4-5 godina da su mi rekli da 30 godina nisu imali takve paparson šnaucere kakve im ja dovodim. Svi psi koje imamo kod kuće, oni su svi šampioni, ne samo jedan mali šampionat, oni su napravili svi po nekoliko šampionata evropskih. Imali smo i svjetskog prvaka, evo njegov tata je svjetski prvak. Ali ono što je meni najdraže, a to su njihove pobjede na pasminskim specijalkama. I imali smo nekoliko bestin šovova na tim jarezigerima u Njemačkoj gdje dođe nekoliko stotina šnaucera, pinčera i šnaucera. To mi je velika satisfakcija, recimo baš specijalke. To me posebno veseli i još me nešto veselilo, uspjela sam napraviti 7 talijanskih šampiona. Dobro, naši štenci su se razmilili u dosta zemalja Europe, ne znam, od Njemačke, Italije, Finske, Danske, tako, Austrije. Ima ih posvukuda i zajedno putujemo na izložbe i ja izložbe obožavam. To najviše volim. Obožavam izložbu, obožavam se natjecati, srest prijatelje. Mi smo naravno živjeli u centru Zagreba. I tada smo imali prvo tu jednu veliku šnaucericu i onda tu malu i onda je već to postalo malo nespretno u centru grada, negdje po parku se šetati i onda smo nekako počeli razmišljati o tome da pobjegnemo iz grada, da dođemo negdje u prirodu, na selo, negdje pokraj Zagreba. Tu pokraj Samobora, jedno lijepo malo selo Molbice, na jednom brijegu i tu imamo malu kuću sa velikom livadom, ali ponajviše zbog njih. I eto, tu je njihov život sasvim drugačiji, kvalitetniji, a naravno i naš. Mi smo zahvalni zbog toga. Mi njima kažemo hvala, a i oni nama kažu hvala. Tako da je, eto, to je baš nekako ispalo zgodno.